Ghana Premier League na no na hye no say Madrid 2 etimi ehye so ewo age centers na ansa no yenhwe result etimi epiem ewo the Ghana Premier League is say mu ayeden say mu ayeden papa across for getting a fie ma Kumasi Asante Kotoko ebetwa mo ka ba ko a wo mo entimi ate Ashanti Gold eche Liberty Professionals etwa mo 2-0 King Fighter and Heart of Lions equity 0-0 Southern Mediama Sporting Club and BHM United equity Dwarfs and Hazaka equity Southern Mediana Star 2 Interlies 1 and a Wild Stars 2 Rubias 0 na fe Emiras 2 Brekum Chelsea 0 nano game etimi to said standing no AC after 2 matches Kumasi Asante Kotoko and a dash rope woman ekuta 100% record Wamu etimi awini wamu 2 matches nya no yensem a etimi eto wo Kumasi Asante Kotoko edi omo etimi adi nkunu na enra game a womne Accra football ne yenhwe ekwan abranti ani din di Seydou Bansi ehye go no de ma Kumasi Asante Kotoko fo ewo game na super clash emu ye den pa ye na utimi se Kumasi Asante Kotoko ene pass for edition so Accra Sports Stadium na shenin so se ye chechem no so no anwuta samre TV right no etimi ekoma super sport for samre 3 years omo ene beji Ghana Premier League no amo obi etimi anya sorry amo obi etimi anya bi ahwe eno ensema etimi aba beto genti enra eno omo hyase ede sa adwumade no ehye so Accra Sports Stadium atimi se na Kumasi Asante Kotoko ene Accra folk there super clash no eno omo hyase ede eno etimi echeche obi bia ma bibia etimi ekọ animu nti eno chemu se afidie omo ebeboa kakra yenya hwe no timi se na quality no wade a na ekoso penti ebe se bibia betimi akoye etimi ede ama Ghana Premier League raka title sponsor you no so beba abesom ni etimi aka se 2013-2014 Premiership no ye de atoe anase ye de ato eko fofo eno ye baabi a yentimi enko piemo ye behwe se de besi etimi akoso ede ama Ghana Premier League now yempiemo ewo Milo Marathon ano so etimi ekoso we the 27th edition etimi etoja Accra Milo Marathon emu den papa emu din na ne se na etimi se na Kenya ni abrantie ya wono etimi bo no modin etimi be piemo na etimi se last year wono na etimi agi ye na nkopese afiso osaji ma bibia etimi esi na so nanso eniema entimi ankosa anfa ama Kenya ni abrantie a utimi ebe piemo esanse utimi se na emu odin chene se we 27th edition se dem din kan eka eche wono na utimi se abrantie a ofri Kenya ni din de Alex Kimeli wono ena na nko hwe anim se ne nsa ebetimi aba beka afidie nanso da bi Ghana Air Force ni abrantie and Alhaji Muhammad Kasim wono etimi agi free ni nsema asamre de wono eko 2 hours 27 minutes 43 seconds na Kimeli no ko 2 hours 31 minutes and 10 seconds utimi se be 4 minutes and da wo mu ntem ma bibia etimi eko animu na ema na fam so Millicent Buadi and etimi na wono agene mprenkron to say we 9 times we timi age marathon nation national so last year yitimi etwa no utimi se said esi kwaniama entimi anko Elizabeth Boso etimi etwa no saje afidie sin na so last year Elizabeth etwa na afi so asa etimi etwa no winners no mana fam ni na for obi afa 12,000 Ghana cedis ena utimi the ball na so plus product from Emilonti afi champion there open mu o mema na fam dia na Alhaji Muhammad Kasim from Ghana Air Force ono etwa Alex Kimeli from Kenya last year ono timi ji esi na national no Milo Marathon and no nsema etimi atoja na yenko piemu na hwe nsem for etimi aba betoja o English Premier League nenra match kese ya ba kutimi toja na no Manchester Derby Etihad na Manchester City and Manchester United David Moyes and yema timi fa na ni super won say radio modern say Everton ni coach na enya ne sa but yeni kan hwe Chelsea any Fulham game a wo so etimi de share so na utimi say first goal Abrantia ni din de Oscar on share first goal na de ma Chelsea for etimi say Samba dance ni team kwadu na ade ebisi da ebisi ewo Stamford Bridge
Mikel Obi obo a Chelsea FA Cup ni ade no ahye on share Premier League go da on share bi da enso on share bi ena no memenda ema anigye etimi ko edema Chelsea for now Liverpool wo mo etena afie na wo mo lose ya enso Southampton for cho mo say hwe mo lose ya ye be mo lose ema wo mo lose 1-0 to Southampton to me say ade ha Liverpool for no pa ye na wo mo hwe mi senka enema betimi akoye kakra ede amom nenso da bi Adom for Chelsea afi obi a media agro Premiership no busa o nti wo me hye wo ama wo ya now Manchester derby na we the big match yet etodwa Europe Robin van Persie o prior 20 million sia kan bi na ne hwe ade de Manchester for wo United for ebre papa Vero Negredo ene Abrante and Didi Sergio Kun Aguero. What a goal Kun Aguero go say na fe papa Wamo HS debida Manchester for ye betete mo papa Sami Nasri watu second goal ya Toure omona 2-0 ediama Manchester City United for ye die be na second half de on buy within 5 minutes na City ase 4 goals Kun Aguero Ashe crack on Negredo Sami Nasri and it's a fourth goal no Edema Manchester City 4-0 at this stage but we really say there be ebe force one ya team back ebe force ni team back ni antimu back dia na enimguase pa na abai we really obo force as na niam antimi enhyede nko animu Yewe. Weruni. Eshe ni free kick man fe papa. And some yegu so at the air bro. Na answer ni abekwa akopiem ni akwa other highlights so etimi ababe to jamami running through result etimi to dwa ewo Premiership mi say na si ekoye Norwich City 0 Aston Villa 1 Liverpool 0 Southampton 1 Newcastle 2 Hull City 3 West Bromwich Albion 3 Sunderland 0 West Ham United 2, Everton 3, Arsenal, Chelsea 2, Fulham 0, Enra, SODNE, Arsenal 3, Stoke City 1, Crystal Palace 0, Swansea 2, Cardiff 0, Tottenham Hotspur 1, Nafi, Manchester City 4, Manchester United 1. Shedding to say, I know Badwam Arsenal for some da Premiership log, no da so, Tottenham Hotspur, Man City, Nafi, Chelsea, 1 more to so, sana. Be down home. Kakra ye be dan ho kakra ye dan ho ba afi ye diaka no ya sa dia peso e dia ma e wo agokansie so ye da say when you try home you go so e di e agokansie bro Dr. Eheba Center na dan dan nyino so asem ye di e agokansie nwuma di bro nti ko na kojo ayaresa nkokko kujua Boba village nchen wa satuna akopie motam afinya na te se unsa kan Dr. Day oni yare to nkwanta obede obepai now yempie mu e La Liga na hwe se de no so itimi ekọ so over the weekend na abra basafo etimi edi nkunim ewo Rayo Vallecano na Real Madrid for so ache Hetafe for so etwo mo na hwe se de La Liga highlight no so esi ekọ but before the highlight no be ban man running through results and no so etimi to ja so na ache Chichomo 2-1 rest of that the mala kote 0-0 Amaria eso any Levante kote 2-2 and afi Rayo Vallecano tinama Barcelona chomo 4-0 and only game a ugusu a wo hwe ne Samre Barca and Rayo Vallecano game a gusu ekoso Saso and a Badolid eso any Atletico Madrid so Atletico kochomo 2-0 and Real Betis and Granada 0-0 Celta Vigo and BRS 0-0 and afi Chelsea this Real Madrid eso eche Hetafe chomo 4-1 and Valencia eche Sevilla chomo 3-1 and ensemo etimi to ko na bibia etimi ko animu ehu se die esi eko enti ye behwe na ye de ensem ni nyina ba we Real Madrid and Hetafe game omo ebo Diego Lopez back in post for Real Madrid it means the first goal Diego Lopez and me anya ho hwe La Fita
Bobo na deflect but yeah Cristiano Ronaldo enya brace e wo enra game no on Isco and afi Pepe omo share good Pepe dey din kan share first goal and then Pepe timi aye skipper I'm ready adani enga Pepe die fight me about to Johnny a penalty Ronaldo we making it 2-1 am Real Madrid but then so Isco be say am Ronaldo be say be mu aka ho eno La Liga na oguso Henry Samre Abrante friend Isco share the third goal at the Real Madrid but Cristiano Ronaldo record akọ at the Miguel what a goal Cristiano Ronaldo also the fourth goal at the Real Madrid you better ask you akọ piem here Serie A no so said you so etimi ekoye over the weekend na sense Barca 5 matches 5 wins one edi kan so and Atletico Madrid so 15 points then so ekopie mu dia Real Madrid afi no mo kon ebo omonim amanfo atwem pa but on be so on betimi close gap but Atletico Madrid any Sabi Barcelona and 15 points yes 5 matches or mabono wo awini ni na ayempie mu ni Italian Serie A so said you so etimi ekoye Cagliari and Sampdoria equity 2-2 Kiev Verona echi Udinese 2-1 Genoa any Livorno equity 0-0 Sassuolo Inter Milan Shomo 7-0 Atalanta 0 Fiorentina 2 Bologna 1 Torino 2 Catania 0 Parma 0 Juventus 2 Hellas Verona so 1 of Roma 2 Lazio 0 AC Milan etna San Siro Emma Napoli equity 2-1 AC Milan namukra so munye ni day Gonzalo Higuain omne di se adwumade ne Emma AC Milan atna San Siro amo lose oh Mario Balotelli oh what say no mo chemwa Pepe Reina the penalty the oyo obeche no oye mistake obeche no wa mna che no awe na Balotelli nanim nyina ye edima obo ni nyina enkoye o force say obo bia na ye afrim oh na de be kra na Pepe Reina de ye mi Balotelli ba wa she ba ko o say penalty no se kwan bia so meche to what ba ko e ma na ye 2-1 but AC Milan for we need sa game no ama Samre there AC Milan for lose sa game na ama Samre o mo che o papa Inter Milan for say Sasso na Roma o na that top of the Serie A wo mo ebo o mo di na enko pie mo Bundesliga no na Jerome Boateng versus Kevin Prince Boateng and so Jerome Boateng etimi di nkunim ketwa no emine kese no Abra Schalke and Bayern Munich for the one can no etimi ehihye so Schalke for etna wo mo efie ema Bayern Munich etimi ebedi dwumadia na efepa ele che Schalke for etimi se KP Boateng na ni abrete kon bia so enko beboa ama ni team Schalke eniama etimi akoye ama o menso niama ankoye anfa Mario Mandzukic womo ene ko didi se adwumadie no editi a Schalke game na agusu ya oshi Schalke 14 FM Bayern Munich show mo 4-0 Frank Ribery omina atoto atena ni bi let me say keep pay areho no so mbe any day 4-0 Schalke etena FM lose na Borussia Dortmund in Nuremberg na Dortmund after 5 matches no more 15 points almost him say kan niam abekọ anim nenso match we almost draw 1-1 ama Samre do omne Bayern Munich edraso almost 16 points ya to say so no almost chess ro tie be say the bibia be say etimi akobat ya so asan ya be so ma CAF Champions League result etimi by say Cotton Sport atnama Esperance almost 2-1 Recreativo de Libolo so ene Sewe Sport Equity 2-2 na fe Zamalek echi Esilio Passion 4-1 na fe Orlando Pirates so ne Alali Equity 0-0 oche said ye wamo table no esi tia dia se na esi koyehwe anim se wamo abekọ akopie mu ewo de the semi-final say na itimi akopie Alali ni Orlando Pirates from group A de abekọ akopie mu semi-final fe Esperance so any Cotton Sport so ebe
I qualify from Group B or Mokako semi-final CAF Champions League. I know you're some you need to or and I pago can say you so I'm sorry so I'm a fan and for J at the AM Pensemu Eba to us we are Founders Day edition at the Eba bro. Meeting at the Adom AJ Tony Adam Dr. Eba Center the so as in Dan day in my day I go can say you dear bro. Nyame admo channel pa ye be search here biem na ye de agodie mu nsem abremo. Amo alabida. Love life.